دەست پێکێ بریاردان ملەتێک کۆبوون یان وەرن vê derê sedê bisekinin piştgiriya ew ê xwe bikin yan vê derê sekinandinê wan çêbû wan biryar da ke em jî kesîfa temrîd mumerid em jî me xwast doktor mumerid em li vê derê bi wan re em jî alîkar bin ber ku sermaya û zivistan e yanî nexweşî jî zaten pir e êş çê dibe girîb çê dibe ixtiyar hene meselen nexweşî wan berê dat hene şekir heye ji wê me jî xwast em jî piş wan da li vê derê bisekinin ku çi ji me tê xwastin em jî wî bikin mesela zarî hene zarî biçûk ew jî sermaye digirin jin hene me jî xwast em wê piştgirî bi wan re bikin vê derê da em jî bisekinin bi wan re ku çi ji me werê xwastin em jî wî bikin dawî medî yani hinekî zêdetir dewleta Tirk va tiştî ew zêdetir meselen bi keşifan û bi ewan li sivîlan dan ew qasî birîndar çêkirin ew qasî şehîd çêbûn jî mesela şehîdê me jî şehîd Umer yek hebû şehîd Mahir şehîd Kurdo hebû wana jî yani mesela medenî bûn tenê şofêrê îshafa bûn yê hêvî sor bûn mesela hedef digirtin yê hêvî sor mesela di dünyaya da kes tiştekî û ticarî de ewa da qebûl nake ku hedef werne girtin cî siha cî tenduristî yani ticarî va tiştan nate qebûlkirin û nêqebûlkirin jî kî dibe mesela tiştekî teqdîmî wacibî însanî em divê ke însanî li her dünyayê ku gotin însanî tê naskirin bi tiştekî wacib û însanî tu werî lê bidî yani cî rexnê herî mezin e wehşiyeta jî tê xuyakirin e zaten heta birîndarê giran jî çê dibin nêv medeniya da em nikan derxînin ji ber ku ew qasî li hîvê sor dayê ew qas şofêrê wan şehîd xistine mumeridê me şehîd xistine em nikan derxînin jî li vê derê dest me da şehîd dikevin û em nikan tiştekî jî bikin di warî însanî da dünyaya gişkî çavê xwe jî girtiye nabînine yani ew qas qurbûn jî çêbiye çitûnî bû ew qas li hevalê me şofêr didan îsafê me hîvê sor didan îsafê me tenduristî didan me nikom bû ew birîndarê hane giran ji vê derê derxistan ji ber ku careke din şehîd nekevin jî ber ku bû çend îsafin ê me tenduristî dixînin û hevala tê de şehîd dixînin û tevî birîndarê di hindir de jî dixînin ew jî şehîd dikevin ji wê me êdî nekon bû derxistan li ber me dest me de şehîd dikevin û em nikan derxînin jî yani ew hovîtiya ticarî tê dera qebûl nabe kî dibe قبول نابه یعنی دنیا لازمه قبول نکوی تشتی لوی داره هر جاره لیدانی لیدان یعنی نکمی 15-20 بریندار و جورداتر یعنی هند بینه کم وانا یعنی ام اید بی سوک کنک برا هندگیش تا اجمار 20-24-5 هبون برینداری گرانجی ذاته ندیشتن که اصحاف در کون لی بدن و او ببه نکون خطری زیده جوه من کم بودر خستان الو داره او جی دمان یعنی اجماری پر و داره چه بونه حتی نها به صدان جی چه بونه بریندار بیتر جی دبین صد بلکی 150 جی چه بونه کی زحمتی مش درمان تشتاد آلی او دا جی هبون آلی کمانی معدات دست مدا معدات طبی یعنی پر گرگن هر هاوی دا معدات کمن yani روشك ويندا بيس بريندار جاكي دواري جمتا او جي دلنا دستا معدا كان ببي وريجي تاجرتن او جي دلنا تنكم بينيجي يعني تش يعني هر هوي دا كرا استنجي هر هوي دا استنجي تشي بود هر هوي دا يعني تشتكي انه استدفر دا بقادينم اوقص هويتيا تجاري تدران نبي اجماري ما جاري كما بركو اوقص بريندار تشي دبون يعني ملاتي كو زانبونا خو هم دكات النب بمرو يعني تشتي هنا كو دكانو بجمره تشتو اني بردستي ما مجو يعني ايه جران ذات ما فيرا مجول دبون ايه دجي صحافات اوليه مجموعه ذكر بشرا ديما ياكو ياك اندا اوي وان ذكرن فوقشي بريني وان وقرتني خوني و يعني وقتشتي ونكو سركاتي خواستن زاتن برينداري جرانجي اكو دسمه ده هي مجموعه دكر اي دسمه ده نبوجي منكم درخستان ونجي زياده نكون درخين نكون بهلنجي اوجي زحمتي مدك شون چتو ببه كود فردا يعني بيچاربونجي چه بو هنكي وري بريندار ده درخستني وان خطريه مايني وان اوجي خطري سر حياتي وان هي اوجي پر يعني اصلا يتشبو جريمه حرب جريمه مجزره نه بس جريمه يعني انت دبخه الدنيا اذا تدبيجي تنف دولتها كنفتوي نفتوي دبي تدبيجي از او قصنا في دنجي ما هي وتل
تشتي واري كو انساني تنا خلاص كرن تدوي واري داليخيني وي واري بشعاتيني تشدبه دي ماجينو تتوار شخورا نايشتي تو دي بواري بانسانيتك هتيه او جي دلنت جي شري سوجيكي مزنه يعني جي سوجيكي بر مزنه يومين رايس ورش او جي ذاتا داخياني دابوج بو فاتشتيك انه اسعافي ما هيفي سورن واسعافي ما ايه الصحه كنا هدف قرتن تنا نكافي انه دبكو حدك جيرا وارد داين جي تشتري يعني انت اسعاف هدف بقري سوجيكي بر مزنه بلكي پر قرای بیجن بس نه قراییه یعنی بریندار دوی داره دا ببینن و تنکم بیدرخینی او یعنی بچاف ببینن بلکی حقیقتا ناس بکنن بزمان دا بیجنه بلکی اوجی دمیجی دا خیال بکن که وی تشتی نت بکن و جیرا چهارا که جوار دیتن یعنی نابک تختور ورنه هدف گرتن او یعنی نه ممرد و نه تختور کادری صحه تجاری دنیای دا تداره دا ناتی هدف گرتنه که حتانی او هدف بگیره يعني سوجة كي بير مازنك أو يزانو بتش سوجة جي أما الدنيا حتى نهاج بيدان ماهية كشرة أو جي مكان الصحة هدف تجرتنا وأوقص باجاري كي بتشوكا وأوقص تشتي داس وندج درفتي داس وندج كامل يعني كاس نابجة شرة تي هدف جرتنا